Danas, širom planete, buka u životnoj sredini smatra se jednim od vodećih ekoloških problema. Prema podacima Svetske zdravstvene organizacije, više od polovine Evropljana živi u bučnom okruženju, a sve viši nivo noćne buke prouzrokuje nesanicu koja se smatra ozbiljnom bolešću savremenog čoveka. Situacija nije drugačija ni u našim većim gradovima, a najviši nivo buke registruje se u Beogradu i Novom Sadu. Najčešći izvor buke svakako je sve veći i jači intenzitet saobraćaja. Institut za javno zdravlje za potrebe Gradske uprave grada Novog Sada zaštite životne sredine je u periodu od juna prošle do juna ove godine pratio nivo buke u životnoj sredini. Merenja su obavljena na 7 mernih mesta svakoga meseca. Merenje se radi kao 24-časovno uzorkovanje, odnosno utvrđujemo ukupan nivo buke na tom mernom mestu koji se onda posle deli, da tako kažem, na dnevni, večernji i noćni nivo. Rezultati su pokazali da su građani Novog Sada kao i uvek do sada izloženi buci, odnosno buka u gradu Novom Sadu prevazilazi propisane normative i kada se uporedi u odnosu na normative namenjene prostoru i u odnosu na normative namenjene zoniranju prostora. Podaci pokazuju da je tokom dana nivo buke najniži na Telepu, a najviši u Partizanskoj ulici. Najmirniji san imaju stanovnici novog naselja, koje spada u delove grada koji imaju niži nivo buke i tokom dana. Kada smo to uporedili sa brojem stanovnika, onda smo zaključili da je otprilike 1/4 građana koji žive i rade u Novom Sadu tokom dana izloženo ekstenzivno, znači izloženo buci, i otprilike 1/7 tokom noći. To sve znači da naše stanovništvo zbog buke ima pojačan nadražaj senzornih osobina, znači može da ima problema sa spavanjem, može da bude uznemireno zbog toga, da mogu deca da imaju problema sa koncentracijom pri učenju i tako dalje, što sve, nažalost, vremenom može dovesti velika uznemirenost do stresa i eventualno kasnije do nekih kardiovaskularnih oboljenja, što su neka naša ispitivanja i, nažalost, pokazala. Postoje razne mere zaštite od buke. Jedno je svakako i ozelenjavanje prometnih ulica, kao i redovna kontrola vozila. Postavljanje zvučnih barijera može značajno da smanji nivo buke. Buka je ekološkim zakonima posebno definisana i kao zagađivač životne sredine, a do kraja 2020. godine trebalo bi da se urade mape i akcioni planovi za sve gradove u Srbiji koji imaju više od 100.000 stanovnika. Praćenje stanja površinskih voda na teritoriji grada Novog Sada se vrši u cilju dobijanja rezultata i informacija potrebnih za planiranje mera zaštite od neželjenih efekata zagađenja u cilju zaštite zdravlja ljudi i životne sredine. Institut za javno zdravlje Vojvodine za potrebe grada Novog Sada, zahvaljujući ugovorenim obavezama, tokom prethodne kupališne sezone kontroliše vodu za piće, odnosno kontroliše i vodu javnih kupališta. Pod vodom javnih kupališta podrazumeva se reka Dunav, koja se najčešće na našem terenu koristi za rekreaciju. Kontrola se sprovodi tokom kupališne sezone koja kreće, zavisi svake godine, ali u principu od 15. maja i trajala je ove godine do 2. septembra. Svakodnevno je obavljena kontrola na glavnom kupalištu Štrand, a jednom nedeljno se obavljava kontrola na kupalištima u Futogu, potom na Oficirskoj plaži i Begečka jama kao neko poznato i mesto koje se još uvek upotrebljava za rekreaciju i neke druge sportove na vodi. Analize koje su rađene na Institutu za javno zdravlje Vojvodine ove godine pokazale su fizičko-hemijsku neispravnost u samo 2 uzorka površinskih voda. U pitanju su uzorci prikupljeni sa jezera Begečka jama, a ova neispravnost nije imala nikakav negativni uticaj na zdravlje ljudi. Kada se pogleda, ono što nas sa zdravstvenog aspekta najviše interesuje jeste da li tu postoje neki rizici po stanovništvu ili uopšte po ljude koji posećuju. Nažalost, u toj vodi, bez obzira što je to u dozvoljenom broju, nalazimo prisustvo mikroorganizama, pokazatelji svežeg fekalnog zagađenja, koji nam samo pokazuju da otpadna voda, nažalost, i dalje ne tretirana i ne dezinfikovana
ulazi u Dunav i dovodi do mogućeg zagađenja. Šta to može da se desi? Obično ljudi koji su osjetljivi, koji imaju problema već prisutnih na koži, koji su slabijeg imuniteta ili lošijeg zdravlja, koji su hronično oboleli, mogu da zahvate neku od bolesti, odnosno mogu se javiti infekcije očiju, infekcije nosa, infekcije kože ili možda neke druge infekcije vezane za sam Dunav. Znači, ponavljam ponovo, voda je odgovarajuće klase, odgovara normativima, ona nema zabranu upotrebe, ali vrsta mikroorganizama koja se izoluje pokazuje da stanovništvo ipak mora da bude oprezno. Na omiljenoj novosadskoj plaži Štrand postoje tuševi gde je voda zdravstveno ispravna i redovno se kontroliše, te se stanovništvu preporučuje obavezno tuširanje nakon kupanja u Dunavu. Obezbeđivanje kontinuiranog monitoringa statusa površinskih voda, posebno prisustva različitih vrsta mikroorganizama koji predstavljaju opasnost po zdravlje ljudi, neophodno je radi postizanja bezbednosti korisnika javnih kupališta, posebno dece i omladine. Takođe, od izuzetne je važnosti obezbeđivanje javne dostupnosti podataka, odnosno informisanje javnosti o rezultatima monitoringa parametara životne sredine, koji se mogu naći na sajtovima Instituta za javno zdravlje Vojvodine i Gradske uprave za zaštitu životne sredine grada Novog Sada. Najveći svetski kongres za upravljanje čvrstim otpadom, ISVA 2016. održan je u Novom Sadu od 19. do 22. septembra. ISVA, svetski kongres, je najznačajniji projekat Međunarodne organizacije za upravljanje čvrstim otpadom, a organizator kongresa u Novom Sadu bila je Srpska asocijacija za upravljanje čvrstim otpadom, podržana od strane Fakulteta tehničkih nauka i Novosadskog univerziteta. Ovo je velika šansa za region. Ovde se nalazi 1300 ljudi i to je veoma što je bitno, to su ljudi iz celog sveta, ali i iz različitih institucija. Znači, imamo ovde i gradonačelnike, i državne sekretare, i predstavnike ministarstva, ali i kompanije, a i naučnike, što je veoma bitno. I ako zajedno svi krenemo u pravilne diskusije, ako posle sesija napravimo neki rezultat koji će nam pomoći da upravo ova konferencija postane tipping point, odnosno prekretnica u razvoju upravljanja otpadom i da snažnije i brže krenemo ka razvijanju otpada u zemljama jugoistočne Evrope, ali pre svega mislim u Srbiji naravno. Po prvi put, nakon 30 godina, organizacija ovog kongresa poverena je zemlji iz jugoistočne Evrope. Tokom 4 dana u Kongresnom centru Master Novosadskog sajma stručni radovi su prezentovani na 8 paralelnih sesija istovremeno. Akcenat je dat na sagledavanje otpada kao resursa, a ne kao smeća. I know very well that in this part of the world, because I work a lot in all Balkan countries and I have very strong ties with Serbia, a lot of efforts have already tried. These efforts are really difficult because they have to fight against political inertia. They have to fight against the NIMBY syndrome. They have to fight against traditions that are long-term established. But these efforts have already started results. You know what are the results? The first result is that in Serbia, as an example, we have a core of 1,000 people that now know a lot about waste management. They have global networks. They have the know-how to drive. Let them do their work. Don't freeze them with political arrangements and political inertia. If you let them do it, they will deliver a better Serbian environment for everyone. Srbija danas ima ozbiljan problem sa čvrstim otpadom i otpadnim vodama. Podaci pokazuju da svako od nas dnevno proizvede kilogram komunalnog otpada koji nažalost ne završava na sanitarnim deponijama i reciklažnim centrima, već na smetlištima, a veliki deo i u prirodi. Samo u Vojvodini i dalje postoji oko 450 divljih deponija. Potrebni su ozbiljni koraci ka uređenju sistema upravljanja otpadom. Never done a moderation like this before, but I think the topic is really important, and I think in these days, in these 21st century, every one of us should be interested in these topics. I mean,
So many issues to face: climate change, there's migration going on, there's this waste management is one really important issue that needs to be dealt with, and so I think everybody should be interested in these topics, and that's why I decided to come here. Po prvi put na kongresu posebna sesija bila je posvećena i takozvanom neformalnom sektoru i sakupljačima sekundarnih sirovina iz celog sveta, a svoje radionice imalo je i 50 studenata. Iako je 21. vek, odlaganje otpada i dalje predstavlja veliki i ozbiljan izazov. Svi veći gradovi u Srbiji svoje otpadne vode izlivaju direktno u vodene tokove bez ikakvog prečišćavanja. Za rešavanje ovog problema potrebna su značajna sredstva. Novi Sad je na korak od dobijanja centralnog prečistača otpadnih voda, jer je u ovom gradu uveliko počela izrada njegovog generalnog projekta. Pa mogu da kažem da se većina vode direktno, bez bilo kakvog prečišćavanja, osim onog mehaničkog tretmana o kom smo pričali putem ovih automatskih uređaja ili korpi, direktno odvodi u Dunav, osim jednog malog dela, to je kanalizacija naselja Kovilj i Rumenka, a u budućnosti skoroj budućnosti se očekuje da će to biti i u Stepanovićevu i u Begeču, gde se prave, da kažem, mala postrojenja za preradu otpadnih voda, koja neće biti sastavni deo ovog centralnog prečistača koji je u planu da se gradi. Crpna stanica je postrojenje koje služi za podizanje tečnosti sa nižeg na viši nivo. Što se tiče kanalizacionog sistema, crpna stanica služi za podizanje otpadnih vode iz dubljeg kolektora i za potiskivanje na viši nivo odvodne kanalizacije. Na sistemu kanalizacije u Novom Sadu ima preko 70 crpnih stanica i u kojoj je ugrađeno preko 150 pumpi koje su u svakom trenutku operativne. Mi se trenutno nalazimo na jednoj od dve najveće crpne stanice u Novom Sadu na koju dolazi gotovo polovina otpadne vode kanalizacije, odakle se voda prepumpava iz bazena crpne stanice u Dunav. Jedan bitan deo crpne stanice to je odvajanje nekih mehaničkih nečistoća iz kanalizacione vode. Za to, kažem, služe uređaji koji mogu biti automatski, a mogu biti i vrlo prosti kao što su korpe. U njima se izdvajaju te mehaničke nečistoće, najviše su tu pitanje neke vlažne maramice i neke vlaknaste stvari, međutim ima i svega, da kažem, ljudi su nalazili čak i neke ručne bombe, leševe životinja, komade nameštaja, bele tehnike u kanalizaciji, znači bude svega, automobilske gume, tako svašta. Osim što se otpadne vode iz domaćinstava direktno izlivaju u Dunav, mnogo veći problem predstavljaju velike industrije koje nemaju instalirane neophodne filtere i postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda. Plan Novog Sada je da izgradnja centralnog prečistača postane i razvojna šansa u privredi Srbije. Udruženja građana predstavljaju dobrovoljne, nevladine i neprofitne organizacije koja se osnivaju radi ostvarivanja i unapređivanja određenog zajedničkog cilja i interesa. Organizacije koje su zainteresovane za ekološke akcije, projekte i programe kao i angažovanja na planu zaštite životne sredine, održivog razvoja i unapređenja kvaliteta života, sve su brojnije u našoj zemlji. Tu su udruženja raznih profila koji su uključeni u neki od vida aktivne zaštite, da li je to podizanje zaštitnog zelenog pojasa, da li je to uključivanje u rad u vezi otpada, reciklaže, obnovljivih izvora energije, raznih aktivnosti. Međutim, ono što je sad današnja tema, to je predstavljanje udruženja Društva ljubitelja prirode Falka iz Temerina, koji su isto tako bili podržavani od strane sekretarijata baš iz tog razloga, što je njihov osnovni cilj i najvažnija aktivnost, rad sa decom, animiranje dece da razvijaju tu svest od malih nogu, da oni stvarno postanu
kao jedan od zaštitara prirode kad odrastu i da cene to što rade i da vole to što rade. Društvo ljubitelja prirode Falko iz Temerina osnovano je 2004. godine i ima za glavni cilj očuvanje, popularizaciju i aktivnu zaštitu prirodnih vrednosti. Mi smo osnovali ovo naše udruženje sa ciljem da se istražuje i po mogućnostima zaštiti prirodno bogatstvo naše opštine, a i šire. Prvenstveno radimo u okolini opštine Temerin. Glavne teme su nam životinje i biljke, znači zaštita okoline, ali uglavnom žive okoline, znači žive prirode, ptica, životinja, biljaka. Ovo udruženje se bavi istraživanjem flore rimskih šančeva, koja obiluje bogatstvom biljnih vrsta, od kojih su mnoge zaštićene, a neke pred izumiranjem. Također istražuje se ptičja populacija u zaštićenom prirodnom dobru Jegrička. Bavimo se i aktivnom zaštitom prvenstveno ptica. Trenutno se odvija jedna radionica sa školskom decom. Pravimo veštačke duplje, veštačke kućice i hranilice za ptice koje ćemo postaviti tu u gradskom parku u Temerinu. Jedan deo ćemo postaviti u jednoj šumici pored Parka prirode Jegrička. To se odnosi na veštačke duplje, a hranilice delimo zainteresovanim stanovnicima besplatno. Znači dobiju jednu hranilicu koju mogu da postave u svojoj bašti, u svom dvorištu. Plus toga dobiju i 5 kg suncokretovog semena s kojim se hrane te pevačice. Tako da bi mogli odmah da krenu, čim dobiju tu hranilicu, da bi mogli odmah da krenu sa hranjenjem ptica. Akcije izrade i postavljanja hranilica i kućica za ptice, terenski izlasci i prstenovanje ptica su aktivnosti kojima deca rado prisustvuju. Bez obzira na godine, sa istim interesovanjem učestvuju u zaštiti svih ptica koje naseljavaju ovo područje. Tokom zimskih meseci, zbog dubokog snega, veliki broj ptica ne može da dođe do hrane. Da bi se očuvala ptičja populacija, neophodno je redovno hranjenje. Veliki problem predstavljaju i rode koje su svoja gnezda smestile na dimnjake. Kad dođe zima, kad dođe vreme loženja, onda smeta tim koji žive u kući. Znači, bilo je slučajevi da su se ta gnezda i zapalila, tako da smo mi krenuli da ta gnezda, te rode spasimo, tako da smo napravili veštačka postolje za ta rodina gnezda i prebacili smo, tu smo postavili u dvorište od tih koji imaju svoje rode, tako reći, u svojim kućama, pa smo postavili ta veštačka postolja i tu prebacili gnezda. Društvo ljubitelja prirode Falko za decu redovno organizuje izlete i biciklističke ture u prirodna staništa. Na terenu, u prirodnom okruženju, deca se upoznaju sa florom i faunom. U školi nauče oni iz sveska, iz knjiga, ali u praksi kad su u samoj prirodi, kad dođu u direktan kontakt sa tim živim svetom, sa tim biljkama, tim životinjama, onda je to, mi barem tako smatramo da je nekako drugačije, da će to znanje dublje da se ukopa u njihov mozak, u njihovu memoriju, tako da će o tome što su u praksi u prirodi naučili, da će im, ja se nadam, da će im ostati zauvek. Ranom edukacijom dece stvorit će se ljudi osvešćeni i spremni da očuvaju svoje životno okruženje. Budućnost zaštite očuvanja životne sredine leži u podeli odgovornosti i obaveza. Samo uz zajednički rad republičkih, pokrajinskih organa i lokalne samouprave, uz pomoć i aktivan rad udruženja građana i pojedinaca, biće moguće životnu sredinu očuvati, održati, ali i unaprediti. U velikoj sali Skupštine AP Vojvodine održan je 10. Međunarodni forum o čistim energetskim tehnologijama, koji su pod pokroviteljstvom Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine organizovali Institut za evropske poslove iz Dizeldorfa i Fakultet tehničkih nauka iz Novog Sada. Kao što i sama tema
ovog foruma i kaže, dakle, energetska tranzicija, moramo konstatovati da smo prepoznali ukupni proces tranzicije energetskog sektora koji se odvija u ovoj zemlji, dakle, ne samo za vreme ove vlade i u njenom periodu, već i u periodu prethodnih vlada. Taj postupak tranzicije podrazumeva promenu jednog rigidnog sistema koji je bio prilagođen i utvrđen na osnovu jedne druge državne i društvene realnosti i njegovo kretanje ka modernim tekovinama koje podrazumevaju naši partneri i Evropska unija ka kojoj se zajednički krećemo. Skupu je prisustvovalo više od 400 učesnika, a tokom 2 radne sesije bile su razmatrane teme vezane za energetsku bezbednost regiona jugoistočne Evrope, perspektive u snabdevanju prirodnim gasom, upravljanje kvalitetom naftnih derivata i integracija regionalnih tržišta. Na skupu je istaknuto da briga za energetsku efikasnost predstavlja brigu za bolji i kvalitetniji život građana, ali i razvijeniju ekonomiju i mogućnost većeg zapošljavanja u ovoj oblasti. Energetska efikasnost ne samo da sa sobom nosi višak društvene vrednosti, višak raspodele profita i time nova neiskorišćena sredstva za nove razvojne potencijale, ona omogućuje stabilniji i bezbedniji život svih građana na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine i Republike Srbije. Dakle, sve privredne grane, uključujući i mašinstvo, uključujući građevinu, uključujući energetiku, su grane koje profitiraju na osnovu energetske efikasnosti i ukupne energetske tranzicije koja treba da donese upravo racionalno korišćenje energije, energenata i njihovo racionalno upošljavanje u cilju stvaranja nove društvene vrednosti. Na ovogodišnjem forumu Energetska tranzicija Srbije dodeljena su priznanja Top Energy za najuspešnije realizovane projekte iz oblasti energetike u jugoistočnoj Evropi, kao i specijalne jubilarne povelje institucijama koje su tokom 10 godina pružile podršku promociji i organizaciji ovog foruma. Šume kao prirodni resurs oduvek su bile bitan faktor u razvoju svake zemlje i predstavljaju izvor dobara, usluga, a time i prihoda ukupnog društva. Prema savremenim shvatanjima, vrednost opšte korisnih funkcija šuma sa aspekta očuvanja životne sredine višestruko je veća od ekonomske. Pošumljenost Srbije iznosi 27% i manja je od evropskog proseka koji prelazi 31%. Najmanju šumovitost ima Vojvodina, svega 6%, a razlozi leže u činjenici da se više od 80% teritorije obrađuje, te uz naseljena mesta i infrastrukturu prostora za šumu praktično i nema. Ipak, šokantna je činjenica da je u 14 opština pošumljenost manja od 1%. Ne treba zaboraviti važnost postojanja šume kada je u pitanju produkcija kiseonika i biomase, povoljan uticaj na mikroklimu područja, apsorbovanje štetnih gasova i prašine, sprečavanje vodne erozije, kao i umanjeni efekti staklene bašte.